sudah. Habis ngantar orderan jauh nih ya nih kok mano. Mano baterai kok landa habis pula. Mana udah. Ngapo kau datang-datang marah kok? Ikona bang, ambu kok habis ngantar orderan kok jauh nian bang. Mano baterai ambu kok landa habis pula. Ay sudah, HP kok lama kayak mati pula. Cak mano dah. Makanya bro, kau upgrade lah motor kau ke Yamaha Gear 125. Ngapo saya rekomendasikan? Karena motor Iko lah ada electric power socketnya, jadi kau bisa ngecas lah. Coba kau tengok. Nah kan, jadi kau kalau orderan lancar, HP kau tidak mati. Woi, tadi ini motor kau bang, gimana belinya bang? Nggak aku antar dah. Baiklah bang.